predsjedništvo najavljuje da će posljednja sjednica Narodne skupštine o vraćanju nadležnosti biti održana između 8. i 10. decembra. Koje godine? Aha, dobro. Ove godine. Vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj je važan zadatak koji je pred Narodnom skupštinom Republike Srpske. Zato sam za utorak zakazao sjednicu kolegijuma Narodne skupštine na kojoj ćemo dogovoriti datum i vrijeme održavanja sjednice. Gospodine Crnadak, dobro večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledalcima. Je li ovo prolongiranje sjednice zapravo izlazna strategija SNSD-a? Kako to vi ocjenjujete? Dakle, ovdje se očigledno radi o tome da su se oni prepali, da su se kukavički povukli. Oni su se toliko prepali, toliko im je srce sišlo u pete i toliko su prestravljeni da oni čak nisu smjeli ni da kažu datum kad će biti sjednica, a kamoli da održe sjednicu. U ovoj procjeni, evo, da me sad pitate, ja mislim da te sjednice neće ni biti. Sve oči uprte su u sutrašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Iako su mnogi govorili da neće biti održana, vlast nije imala dilemu. Častan i važan dan. Srpska ima snage da vrati otete nadležnosti, poručili njeni zvaničnici sa posebne sjednice Narodne skupštine. U Narodnoj skupštini pri kraju je posebna sjednica o vraćanju nadležnosti prenesenih Ništa od srpskog jedinstva. Opozicija napustila skupštinsko zasjedanje, sporan im način vraćanja oduzetih nadležnosti.